Iya na tumay garupan na makokoy pahangi angka na makalaya rukuan ni sepertiga malam no ipu ang Allah Ta'ala lokolino. Biasa tangkalinga di mangkalinga cara makalaya na sepertiga malam angka ipu ang Allah Ta'ala no okolino ina repa patupuang ni apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajen ni. Jadi ya kono yo ko pag Jakarta si jangi kasi ko pangkajen ni. Ide na tunang kanarewa. Ito, peko pe makna na ya roi di ahlus sunnah wal jamaah. Maka da pade akale barakan na ya lampu he. Ang kamuya se balonge cahaya na minolok ko lantai. Makiro katana. Jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Pada mi itu ko makada okui pangala taala okui lagi mon jolo-jolo pakanjaki. Iya rupong Allah Ta'ala wa huwal latiful khabir. Maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kay tudang koe mancaji mahlu itu. Maka dapat kope bate pahangi. Na makada nabita watuna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu langsung pong Allah Ta'ala. Na ite pong Allah Ta'ala koro. Berarti ke koro jolo-jolo. Makada ita pandrita iya ko makada na ite na dia anak na nabita situ dagang nga pong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Maritangai dan Kecamatan Talulimpoy dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama. Juga di tengah-tengah kita hadir Ustaz Rusmin. Beliau adalah mursyid tariqah di Kabupaten Sidendan Rapang. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki meraja lori pong Allah Subhanahu wa taala. Angka kina pasida rupa di dalamna yaon Roma barakai ipake gunai waktu cinampa palawangan na mengeribi isai untuk taklim. Jadi mudah-mudahan angka 2 telu hikmah ya rega pak disa ngawat dingi lolongan berkaitan ia ulangnya adalah bulan Syaban. Ia tu nabi tak angka pak dongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Katohat desa lihat bicarai maka dia nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Ia tu ular raja ulan na pong Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sa'ban ulakku nasa nabi ta. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular Ramalang ulan na umatku. Ia gagawe 2 telu tau pandrita tafsir kami ia hadis saya. Angka berkaitan dengan
bulan Sya'ban maka dia nabita magi nakada nabita ya ulas Sya'ban ulakku ya koi buka kita sejarah ternyata ayat memperintangi untuk masalah lori nabita itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah masalah lori nabita itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian iyatona ulas Sya'ban adalah bulan di mana isuroi nabita rubai arah kiblat yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Sya'ban. Tapi ang katurun na hadis sa ipadongan na nabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi dua ulat tumilaw baraka. Ular raja siba ulas Sya'ban baraka ilokor. Tapi iro ulan Ramalang ilaw ko po Allah Ta'ala supaya wading hidapi. Agama nananya. Yang pertama, ia ko ulan raja itu ulan na po Allah Ta'ala pegay istighfar ta. Kalabat niya ro. Ia ko ulas Sya'ban pegay salawat ta. Nasaba ulan na nabita. Jadi ulan raja kang ulan na po Allah Ta'ala. Ia ko ulan na po Allah Ta'ala pegay istighfar. Ia ulan na nabita makoko itamaya. Iya na ulangnya pegay bisalawa. Iya. Jadi minimal si sabbu salawa si sok minimal. Nasabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabbu. Iya. 10 misi di menit tu nasi sabbu ya tu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tulle patung kay materu aja na nalapa kang ilillah. Ati na ipasalawa. Jaji tu. Ati milala maka sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Asy-Syaitibi itu makada iya ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na dia nalapa kang ilillah. Ay usaha kang inang kasikiri dia nalapa kang ilillah ang kapakasiwi deni tay mata. Iya apa iya ko to masampaja kay iris rekeng. Iya ko to mangaji iris 9. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati dia nalapa kang ilillah. Itu makanja. Ake tujuan na supaya iya ro ati angkay malomo natamay agasan natamay hikmah. Ya sangin natamay hikmah magampang pangajari de na may galasan na apa iya mitu ati may galasan na je. Iya na iya tu malasa manang. Maka detetan reati si reati padiati na ati namanam ya tu. Jadi iya nati na masalah tu masalah. Yana tu ampai melona ipameraja na bita, ipu arona, yala jantuna. Iya tu yala, de gagalian na yala tu. De jantuna tu ngami bayala. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air Zam-Zam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah. Iya na romaknana, maka da sinin na alalangange o kumana mi ati tatumpu. Melo ko masampajang ati jolo umpakanjaki. O kumito. Asi sumpungan elaw ripuange ati na minonroy. Iya na iya tu makanja manang. Iya na iya tu masalah manang. Ito. Yan ang kabalibolatan malyoto na to mapaddiisi paddiati ito. Atin na masalah. Ito. Yan na mo siya gagan na sa kingker tapake na rekoti masalah de meto na may malo makanja papinadinge. Jadi itu kuncinya. Kemudian maka da kaon na salawa magi nang kapadong maka data pada pirika angka 2 telu tau pandrita pahang itu maka da iya tu ular Sya'ban oku itu masaoro mega umat na nabita mate malomo amat yang ngikut. Makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh, bulan arwah. Selesai di nato pak do ngiro to milodon atau malampe sunga yang pe maka data pada piri ka ulan ramalang. Mudah-mudahan dia toki gagat tama gari si okoro.
Gitu. Jadi tilau dong ang ialita betul ngan iya narona na pak guru ngan inabita rupa dong ang ero ilau ki baraka dong pulang bulan raja si baulas saban na patumilau don na tumalampi sunga apa makala tapada piri ka ular ramalang tumilau don na inule dapi ulan ramalang iya ko ulan ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya ka gungkuliangan ni pasipulungi pakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa. Nah iya ko ramalangi palaga dosa. Tanya patutuk dosa. Ya nanti ampai marepa wacara matu komeni tama ramalama kada. Iya ko ramalangi. Aja na astagfirullah. Tabaca. Gitu. Aja na astagfirullahaladzim. Aja na iya tabaca ko ramalangi. Ito laiwi. Laba pi ramalani pakai si astagfirullah. Yana tama ramalang tapake al-afu. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Iya tapake ko ramalang. Si cocok si sangihannya tu apa menurut penjelasan ahli tafsir maka ya ko mak istighfar natutup mi dosa. Natutup mi dosa. Dia nasusui. Makanya istighfar itu dari kata istighfar menutup yang nampak. Ko makna bahasana itu pada ko to maroki o ko kartasa nang kasala to mala tip x yero tip x de na susi oki ang kamuy ilalang na tongko minatatuto yan na romana na istak para manutup yan nampak tapi iya ko ala apu na susumi matoy sa ingin na tunakra na bita nigi tau mapuasa ramalang imanan wakti saban. Betul na iman si bawak penuh keikhlasan karena po Allah Ta'ala pada ya tu tahu na reko bunga jaji pole wetan indok na seperti bayi yang baru lahir magai na saba ipacingi mi mati dosana metona ni pitangi mato ko surumondri kadang kairo ya miko istighfar pita manamui matu jadi kita usahakan ulan ramalat tapake ni malaga dosa itu ya naro tapi gairo Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Na iya sikiri dua mi onron ni runtuk. Nomor si dia ko ramalangi. Nomor dua ya ko Thomas Sempajang. Palawangan na sujud duduk di antara dua sujud. Angkat yo ko tu Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Angkat yo ko tu yaitu sempajangi palak gado satu yana tu ampai makada nabita hadis Bukhari makada Bukhari Muslim ia kotame waktu sempajangi nalai po Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataruh kusalengkana si bokuluna yaitu ampai kotame waktu sempajangi matana papena dingi samanang kebeban maka dia nabi taya koroko isi baba ko sujui tak denna niya tu dosana pada tak denna ada dongi pula ditakin ajui yana tu ampai dua tu kalimat ipake pada subhana kotoroko ipake tu subhana kotor sujud subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la dua mi onron ipake kalimat subhana roko mi siba sujud nasaba iya na tu onro palak gado sa mimato. Yan tu ampai ko to pura ma beresalang tap pamaringa papina dingi. Risese na tau maga atau pasang pajangi memang yan na ko mapatu-patu dito. Iya to. Iya mi tau marepa memang masam pajang. Ina iya na tama waktu matana ya papina din. Itu beban. Tapi ya to na pura na masam pajang tap pasaman na sa dingang kagagatalat ga. Tapi narampi mati na bita maka dadini yang mana na dosa na pacing itong kamo pa monro kau pa maka na kamaki ako tupura na roko suju mapaci ni ro de ang kamo pa tapi maka di na bita napasipulong ipong Allah Ta'ala laupi makjumaatan na panalaga jadi itu sampaja jumae palaga dosa sesan na sampaja peralue dalam satu pekan iya na ro nanolongan nga ro ane palaw makjuma iyo po makun raya dia nalologan apa dia nalaw jadi
de toro wisang mah kada magi rumah kun raya na de na lomak juma bela. Iya, de toro sa di wisang ya Pak. Iya tu makun raya lomak juma sunna milona. Tapi ia ko mak juma i makun raya paselle sampai jalorona. Engkau ko dah lele beruntuk. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk sholat Jumat. Tapi sampai jana dena sunnah ko na jamai. Tatta iwaji. Tatta iman caji pasel lepa maka de ipekko ni ko masampai juma ka maka de Aisyah maka de pekko ni ko juma ka maka nabita pasel le sampai jalorong. Iya mani rohat desa nakatan ni tawerona nang kapake ya tu maka da ya na to pura mak juma de na to masampai jaloro apa angka tu dua telu tareka de na pake ya tu ina ya na pura masampai juma maka de ikama napa masampai jaloro biasa teruntu di biasa. Aga alasan na Pak. Makui alasan na. Iya ro sampai juma imonri maniang kapole parentana. Iya sampai lima batiwe yolo ino parentana. Akan si salah kan imonri mani sampai juma elang ke parentana. Jadi pertamanya itu perintah sholat 5 waktu yolo no. Boleh nama meraja nabita. Nanan pigau ni nabita ya sampai jange nang kapole perintah sampai juma maka dai tau pandrita ya rode na sapaka maka dilagay maka dai garo sampai juma parentana ropole nasusuga sampai loroy nasusuga ni maka dai de tuliang kamoy apa ia sampai juma wajib ikadudukan tapi dia tidak menggantikan sholat fardu sholat Jumat agak lasanna nasabawat di deni jama kega iya koto malasa de na wajib mak juma bosiloppoy ito na wajib mak juma nomor 3 musafir de na wajib mak juma na iya kong kasampaja wat di de na wajib ijama de na wajib ya tu itu betul kan na ya na wat di ngade ni jama tu berarti de na tolai sampai jaloro tetap mu yang kah iya na ro na pakero iya ro tetap na pa alasan na berikut na nasangaga maka dia tu sampajangi pakatok bae na yero katok bae ka mesti basara apa harus sampajangi kan mak basara patawe pekko ni di pakatok bata na mak bicarogi itu yana tu ampai ang kanasa de yana de nak basara asam pajaloro ko tapi namu yero mak basara eko tomelo pasale salato apa to maka na mangolo timoram yero jadi ko ni itu mana dia nama ngolo watang nama amak basara mangolo timur tomi jadi dega purana ko meki mapangewangi iyem pai makada ini mani bawang ya ko meki macuri rumah sampai jaloro pe mangacur ini makada magi je pe nangka itu Abu Hanifah termasuk tu witiri nangka wajib tanya sunnah iya Abu Hanifah tu iya kong ke pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan iya tu witiri wajib pendapat nanti Abu Hanifah na pakai iya apa maka dari pengeluta Abu Hanifah nangkah desa na nabita maka dani gini kita umawit dena witiri tanya golong aku berarti ya sakar ko nabita berarti wajib ya gagawe kemudian yang kedua maka nabita aja lalo na demo witiri lalan nasi wani walau rakatan namo manisirakan unro pentina maka Abu Hanifah ina wajib witiri itu jadi makuiro penjelasan atau pandrite yati ya ampai pak ya ko runtu ite masampa jaloro de upasalay tanya to mi ya rupake iya mi upake ya iman tasyafi maka dia na pura mak juma de na masampa jaloro iyo pui dipake ngero pendapat tapake ni enci masalah iya na tiasang ada namanya sikap hukum ada namanya hukum Islam. Ya kumakade hukum Islam sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah. Ya kumakade sikap hukum isapa ni salah sidin na kegay pake. Tapi aja tapasala iro tau lengi. Si salay pendapat ta. Dia na tunan caji susah. Yo pumakoko pendapat ni banasa cocok. Ya dia na mi maka coko sunnah si salamanang. Ya na tunan caji susah. Gitu. Iya gitu. Padahal angka mana modal lele nangka. Iya. Apa makuye ia perlu cek de ujelaskan ia tu agama ya katalu memato cabanna kajian Islam kajian iman kajian ihsan katalu ia kumakade kajian Islam berarti hukum-hukum tu kayak tamu koro
cara-cara na tema sempajang, cara-cara na tema jenne. Ya kemana itu? Ya mak dosa kange jenne, al wudu, furudu wudu, sunanul wudu, nawakidul wudu, ang kemana ngukur. Ya na riasa kajian Islam. Ulamanya disebut fuqaha, ahli fikih. Oh mega pendapat ko ropa. Aja tak kada mak datu mas sebuh ya kada ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere mak ko kadi mon riban renge kadi silam pue do cilina angka to nak kabawa mi ida mai garupan na angka mak da ka mari ase ka mon riban re kajian Islam manang ya tu pikir manang ya tu ya sange pikir pahang gitu mak dupa-dupa na sabayro na bita ko jokai de meto na pacu manang sahabae de dia nak kada joka ni Nabi tolong ko ke kampung Nalawi macu mana sabai capu hatu te ko Madinah ko macu mana ni de madari pitu mita Allah ya naroni te makadoi Nabi te masampaja makko modelek na ya narowatu manca jihad desa sisana lo si Nabi te joko ko kampung lenge lesi na pacio lesi modelek na Nabi te makadasi makko bate na Nabi te masampajang duan rupa ni na pada mana moro makita iko me mapangewan nasa de mana sawita boleh ricide nasa de muiyak wita to mapangewan ni neto iya na roko na paici diruntuk na de ni runtuk ya pendapat liange mapasalah ni mataru jadi iya na ro pikir mai galak dah tu mai ga idi mani bawa rumah tu makadami tau pandrita iya ro iman tasyapi hati-hati ko masalah agama de na macapa hati-hati yana tu ampai ko masampajangi ina iman tasyapi tu makada yana la biar katalu ko kedo lalan nasi dero ko batal namo makakang ede tu di maloli sulimai makoi iya ko mata ipah ko bami aja nasi di dua talu apai batal ni tu aja jadi yana la liwang ko tu jadi makiro ya ko makak aku bani gerakan kecil pak angkamu tu dia rusak dia rusak sampajange ya ro kayak matai namo amah kidi-kidi mako kesira tu dia tu rusak itu gerakan yang tidak membatalkan sholat matai ko kedo-kedo mako dia na batal ko tu si bawa ingat ko macimpa engka mata manyawa cimpa-cimpa ingat dia na marigaga tu angka tu iya ro yawa lama rupa kok kedo ya rode itu nak batakal katu sempajang iya no tapahang itu iya namo ka 10 kedo de itu na marigaga iya jadi tapahang ko hukum itu jadi ya ko makadani tay piki berarti pahang iya ko pahang may garupanna ulama na ye masawroy na satawi apa Imam Mali Imam Abu Hanifah Imam Mali Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal komendra isi di tingkah maka daki kajian iman ya ko iman maka di teologi ilmunna ulamanya disebut murabbi asanna mazhabnya Mu'tazilah engkene Mu'tazilah Jabariyah Qadariyah Sunni Syiah yang mana nero Ahlussunnah wal Jamaah iya na golongan tak bagi 70 talu nasa nabita tanya pikir onai tania tauhid emi iya na tumay garupan na makokoy pahange angka nama kadaya rukuan ni sepertiga malam no ipuang Allah Ta'ala lokolino biasa tangkalinga di mangkalinga cara mamakadaya na sepertiga malam angka ipuang Allah Ta'ala no kolino ina repa patu puang ni apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajenne jadi ya kono yo ko pag Jakarta si jangi kasi ko pangkajenne ide datu nang kanarewa ito peko pe makna na ya roidi Ahlussunnah wal Jamaah maka dapat akal ibarakan na lampu angkamu ya se balonge cahaya na minolok ko lantai makiro katana jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya pada mi itu ko makada okui pangala taala okui lagi mon jolo-jolo pakan jaki iya ro pangala taala wa huwal latiful khabir maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kai tu dango koe mancaji mahlu itu maka dapat kope bate pahangi
na makada nabita watuna menre nabita mameraja okku ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pong Allah Ta'ala na ite pong Allah Ta'ala koro berarti ke koro jolo-jolo makada ita upandrita iya ko makada na ite na dia nakada nabita situ dagang nga pong Allah Ta'ala makadami okko maniro nabita na panaita pong Allah Ta'ala pada ko makadaka menre ka ako manarana masjid kubah okko mana copo na manaray na pawita ulangnya ang kagi ulangnya ko copo na manaray Dikaki makamu pabela yase tapi ako meki mitay ulange o koki manaray menre na pawat ditita berarti tapi deno ko ulange mako matiro pong Allah Ta'ala maka de okki ala mustawa naitay nabita pong Allah Ta'ala deno ko pong Allah Ta'ala makamu pabela onrona cuma bisa melihat ketika di situ. Tapahani kira-kira itu palang-palang supaya aja nanti susah sabab maya gaji makokoahe mubah pengaruh nato na je romedia sehingga kadang jadi masalah tapi dia mereka agak nah itu ke ya Pak mapunco baca aku mapunco